Assalamu alaikum, амансыздарбы? Бүгін число 20 август 2025 жыл. Ноқат Арал мал базарына асуғандар. Бұйырса бұл видеозда ушул чөп, саман, беде пресстердің бағасы қандай болып қалды екен. Чоғы көрөбүз. Бірден лайктардан басыңыздар, бізге катталып қолдау ретінде сіздерге ардайым пайдалы қызықты видеоларды шығарып тұрабыз. Ең қызықты видеоларымыздың бірі бұл. Мынау беде ұқсайды ма? Беде екен. Есі жоқ қой бірақ. İçinde екен, есі. Assalamu alaikum. Kaçından gelmedi? 380. Bu ikinci yorum bu. 3. Nomer kaldıraylı mı? Nomer. Telefon nomer. Söylesizler. Oğlum da sodan verdin ha. Assalamu alaikum. Çöp kaç ne? Çöp 280 de oldu. 280. Kaçtı bu? No, davandık. Ha, özüzdenlik ha. 280. Pazar suradı kaça verdi? 230 verdi. 230. Numaranızı kaldıraylı mı? Olarak. Hadi varım. 73 milyon. Aha. 01 04 30. 01 04 30 ha? Ha. Buna koyan ne oldu? Buna ettim ne koyan? Buraya kaçıp gitti ne oldu ki ha? Aslında girip gitti. Buna bilmediğiniz bir bağısın bunun mu? Aha. Soda verdik ha. Çöp kimlik yanına al. Kaça? 300? 30. Bu kaçıncı çöp ha? 30'adır. 330 som deydi. Bundan bilmediniz bak bağısın. 250. Ha 350 bu. 350 deydi bundan. Saman kanca kanaka? Iyisi çok şey tabi bunun. Kaysın bağı tasda? Lan o? Bu çöp bize bedavken kaç arıp koydun? Bu çöp başı. Kaç arıp koydunuzlar? 250. 250 son. 250. 250 son bir atatken çöp. Bir de kaç yakın? 300. Bu da ikinci yorum bu. 3 bu. Bundan biliyordunuz mu? Bugün azırak qolsa. Eyler жоқ қолдарында.
Sizga? Yo'q, esi yo'q-ku bularning. Shuni Saman qancha ekan bilmadingizlarmi? Saman. Assalomu alaykum. Cho'p qancha ekan aka? cho'p diqana. Katta qo'y qo'ylar, gela qilaman. Ko'p shunday aytmaydi. Tak, bunday esi yo'q ekan, ha.